Yeah. Mutesi Jolly, uyu mwana w'umukobwa ukomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga, ni muntu ki? Abayeho ate? Ubuzima bwe ni ubuhe? Ni iki kidasanzwe kuri we? Tubane kugira ngo umenye byinshi utazi kuri uyu mwana w'umukobwa. Mutesi Jolly yavutse tariki 15 z'ukwa 11 1996. Avuka mu muryango w'abana 6, abakobwa 3 n'abahungu 3. Papa we yitwa Serwiri Sylvain, nyina akitwa Ingabire Immaculée. Bakomoka mu Mutara ahitwa Kabarore. Mutesi Jolly yavukiye muri Uganda mu karere ka Kasese mu burasirazuba bwa Uganda. Uyu mukobwa yavuze ko akomoka mu muryango w'ibwami mu gihe yari ari mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda, aho yavuze ati ndi Mutesi Serwiri, Serwiri wa Budeyi, Budeyi wa Mushi, Mushi wa Rwamparage, Rwamparage wa Ndirima, Ndirima wa Mushikazi, Mushikazi wa Semugaza, Semugaza wa Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Amashuri ye y'incuke yayize mu kigo cya Baby Angel Nursery School. Amashuri ya primaire ayiga mu kigo cya Hima Primary School kugeza mu mwaka wa 5. Hanyuma mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza awiga mu Rwanda mu kigo cyitwa Remera Academy ya mbere. Icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye akiga Kagarama Secondary School, ari naho yavuye yerekeza muri King David Academy. Aha niho yasoreje amashuri ye yisumbuye mu ishami rya Chemistry, Economy and Literature. Yarangije amashuri ye yisumbuye mu mwaka wa 2015. Aho amanota asoza ibizamini by'amashuri yisumbuye yagaragaje ko yatsinze n'amanota ari hejuru, aho yagize amanota 67 kuri 73. Tariki 8 z'ukwa 9 2017 yagiye gutangira amasomo ye muri Kaminuza y'u Rwanda Imburabuturo muri SBE, College of Business and Economy. Nyuma y'umwaka bigeze mu kwa 9 2018 ntiyongeye kuhiga. Gusa aganira n'ikinyamakuru Isimbi yavuze ko yabaye ahagaritse amasomo ye igihe gito akazayasubukura amaze guhuguka. Avuga ko yari afite ingendo shuri nyinshi kugira ngo abashe kuzamura umushinga w'ubukerarugendo, akongeraho n'amasomo yafatiraga Uganda mu buryo bwa internet cyangwa se murandasi, ariko ngo hari n'igihe byabaga ngombwa akajya Uganda gukora ibizamini. Tariki 16 z'ukwa 2022 nibwo yerekanye ibyishimo bikomeye nyuma y'uko ahawe impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza i Makerere muri Uganda mu ishami ry'imibanire mpuzamahanga International Relations. Nyina umubyara avuga ko akiri umwana yakundaga guceceka, akaba n'umuhanga kandi ngo yakundaga gusoma cyane. Akimara kubona impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza, cyabaye nko kwesa umuhigo kuri we, kubera ko yari yaravuze ko ashaka kwinjira mu bya diplomasi. Ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Igihe bamubajije umwuga akunda, avuga ko ari igisirikare, ariko ngo byamugora kukijyamo kuko akunda kuba hafi n'umuryango we. Bamubajije niba hari abo mu muryango we bari mu gisirikare, avuga yuko bahari, aho yavuze ko Lieutenant General Fred Ibingira ni umwe mu basirikare bo mu muryango we kuko base bavukana. Arongera avuga ko Lieutenant Colonel Safar Edgar we ari musaza we wo kwa se wabo. Tariki 27 z'ukwa 2 2016 Mutesi Jolly w'imyaka 19 y'amavuko yatorewe kuba Nyampinga w'u Rwanda uhiga abandi mu buranga n'ubuhanga. Yahawe ibihembo bikomeye birimo imodoka nziza ya Suzuki SX4 yari ifite agaciro ka miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda.
aho yari afite ibisonga bimugaragiye harimo Kwizera Peace Ndaruhutse, Mpogazi Vanessa, Uwase Rangira d'Amour na Muhoza Sharifa. Nyuma yo guhabwa imodoka yemerewe umushahara w'ibihumbi 800 y'amafaranga y'u Rwanda, hiyongeraho n'ibindi bihembo byo guhabwa imyambaro igezweho, ibikoresho by'ubwiza bya Sebamed byatanzwe mu gihe cy'umwaka wose, gukoresha inzara n'umusatsi mu gihe cy'umwaka wose muri Mira Salon, itike z'indege zitangwa na Rwandair kandi agahabwa isakoshi n'inkweto bya buri kwezi mu gihe kingana n'umwaka wose. Avuga ko yatangiye kwiyumvamo kuzaba nyampinga ari mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye, ari nabwo yatangiye gukora ubushakashatsi ku bijyanye na ba nyampinga, kugeza mu mwaka wa 2016 ubwo yagiye mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Ngo yifuzaga kuzubaka amateka y'umukobwa ukomeye ku isi. Avuga ko ahazaza he ahubakira ku nama za mama we umubyara, ngo ndetse ko hari n'abandi benshi afatiraho icyitegererezo, aho yavuze ko mu bantu b'imbere hazamo mushiki wabo Louise. Ngo ni umufana ukomeye w'ikipe ya Arsenal mu Rwanda, ngo akaba afana APR FC. Uyu mukobwa yagiye agaragara mu bikorwa byinshi byo gufasha, aho yafashije abaturage 300,000 abaha ubwisungane mu kwivuza. Yafashije abasirikare bamugariye ku rugamba rwo kubohora igihugu baherereye i Kanombe mu karere ka Kicukiro. Yanagize uruhare mu kurwanya ibiyobyabwenge, ari naho yagiye gusura abari mu kigo cy'Iwawa. Yanakamishirije abana b'inshuke amata bo mu kigo kiri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Yifatanyije na Association Umwana Ukundwa, aho yashyize muri iki kigega miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Tariki 5 2024 yatumiwe mu gutanga ikiganiro muri kaminuza ya Oxford mu kuganiriza abanyeshuri baho. Abandi bari batumiwe muri iki kiganiro harimo Perezida wa Ghana, hakaba Dr Donald Kaberuka na Amina Mohamed. Yanabaye Vice Perezida w'irushanwa rya Miss East Africa Beauty Pageant tariki 6 2021, aho iri rushanwa ryitabirwa n'ibihugu byinshi bitandukanye, aho muri icyo gihe hari hitabiriwemo ibihugu nk'u Rwanda, Uganda, Tanzania, Sudani y'Amajyepfo, Kenya, Uburundi, ibirwa bya Comores, Djibouti, Ethiopia, Madagascar, Eritrea, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Seychelles na Somalia. Uyu mwana w'umukobwa ngo afite inzozi zo kuzagera kure, ndetse ngo akavamo umuntu ukomeye ndetse uzigirwaho mu mateka y'isi. Aracyakomeje gukora cyane kugira ngo azakabye inzozi ze. Aya niyo mateka naguteguriye, wakoze cyane kubana nanjye.